meča. Offside. Odbrana broj 30, 5 yardi kazne, ponavlja se drugi down. I can't go there, she's man.
Offside. Odbrana broj 80, 5 yardi kazne, rezultira prvim downom. Offside. Odbrana broj 90, 5 yardi kazne, prvi down. Time out. Zagreb. Minut 5 do kraja utakmice. Here instead of fullback. Go here instead of fullback. Yeah, put us one team unutra umjesto njega, okay? So what we're gonna run is fade outside, okay? Wheel outside, cross, okay? Post. Got it? Yeah. All right. Let's go. Oh, you got it. That's it. Go. Let's go. Let's go. Dođi ti sa 5 centa puta. Ovo su mogli dobiti utakmicu. Dođi da ti da trojka ti uđe. Ajde, piško malo. Šta je drođe? Šta se događa? Ajde, ajde, može. Daj dečki još malo, ajde. Buda prije već tajmo te čeka, imamo first down, push, imamo tajmo te. Da, znam. Tam je. Go. Go. Good leg, keeper. Okay, try it. Yeah, why not? Hey, listen. Go 28, sweep, reverse. Okay? Play the 28, sweep, reverse. Now, buddy. You got your sweep, you got your play. Daš mi. Iza te. Zna Bara. Gdje je Bara? Bara.
Dobit ćeš od Krulja u ruku. Odi odradite to. Time out. Zagreb. Treći i posljednji time out. Možeš? Da ja isto odem na receivera, svi idemo end zonu i shotgun snap da bude. Možeš ti shotgun snap? Bolje ne. Ne, okay. No shotgun snap. Go sideline flies. Okay, you go over. Ili da se ja zamijenim sa njim. Možeš, da. Ok, pass protect. Press protection, okay. Fly, post. Okay. Otvaraj ga. Ivana! Ivana! Mama, volim te.
mama, volim te.